Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya berada di salah satu daerah di Sidrap, namanya Wile 2. Dan di dalam sini ada kejadian seperti kemarin acara, ya apa namanya ini, kalau dia acara kita, kalau kemarin Hatamul Quran. Dan sekarang saya mengajak Anda pemirsa untuk melihat apa yang terjadi di sana bersama ibu-ibu. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemana nih ibu-ibu cantik? Lo menonton letong. Ke LP Sukesi sana, LP Sukesi. Ayo Tinting. Ang kasih kowe. Dan kita akan menjumpai ibu-ibu yang paling rajin dari segala yang ada di sini. Oke. Halo. Assalamualaikum. Malu dok. Mama na jiwa sedem mati-mati lah dekah. Cuy lah ada menoko ya. Ya bebang. Oke. हमें तो भी झुमरे काबे देंगे कभी भी का तो ये तेरे पाए अरे अरे संडे का है ये का है हम लोग पे फेर में यार क्या ये आप फेर मेरे वैसे यार असल यार जन्नत ने अरे प्रेगने का है मुझे पाए रे वन्य जुमा का पारे की tahun dong bentukannya aneh nih bahasa ini bahasa ini aneh loh ini cuma ini tuh mana biar boleh kayak ya tuh boleh kayak pada nanti ke ini cuma kayak canda hari boleh warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut segi memang setelah sholat Jumat, jadi pada ini kembali menghibur dengan sederetan artis-artis yang akan tampil dan juga kita tampil lahir pangkat. Jadi sengaja kami liput ini kegiatan saya di mana-mana untuk di upload di YouTube. Entah HP lepata komeloki mite kegiatanku ke YouTube. Ketik Ruang Komedi Said Liu, teman-teman ikut tuh dia. Aja mau tatanggapan ni menonton, maka tatanggapan ni menonton ki. Esa kina sambil berata.
atama-tama sama terima cawa ya no lalena orang mulai ko Kalimantan ya sa terima kenal sa terima cawa-cawa lalena. Ya. Jadi apa yang terjadi di sini kita akan masukkan di YouTube ruang komedi Said Yun termasuk ada nggak bisa pernah nangge, woi macam di artis di matu, pernah kan di matu, bukan bisa pernah. Taman di YouTube.